Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Coordination Committee of Registered MEECL Employees, Associations and Unions, hinay kasngi kalaikendo ya Menteri Ketenat Boarding, Ujim Sangma, manpenpaw ke Pyrshah, ya ke Jingthmu ke Sorkar ban aino shiki Kompani Shimet manpenyad. Habakran hadian ke Jingkendo, Presiden jangkini Associations and Unions, ubak pi marwen, ulai tu baka Jingkendo kalong kabasaiso. Hakaba na kaliang Menteri Ketenat Boarding, ulapan paw ke Pyrshah ya ke Jingthmu. Shushu ulaong bakirmen baka Sorkar, kanam Aiti haki Kompani Shimet. Henry Kintrisitom, manpenbiang ya Ketenat Boarding jangka jelah. Sisi pat nak boleh fikir pelok nak kalian jom media, ngakom presiden juga stakeholder kini ka Commission Committee jongki Association Unions juga MECL bar away. Kumba play ikut kubor ini sengi ada no. Ikan dia sengi lagi ke jing ia telan ke bubun. Hak beda iba kini ka department ni jongi. Ngai ngiong you pawani sebentar. Bangi si beni ba kani ki MECL jongi nak kapor kami ki isu ki bubun. Kiba hateng watang bengin tak ia katu MECL ruk ngisngo le rang. Henry ki kilong ki basisha ki bangi hap ni ken nak sisha. Pi kini ke jingmi jong kini ki ban Aiti kini ki distribution franchisee. Ngimla ban len. Bagi bon ki nongi khat ki jongi ki bari ki MLA ki bari ministers ki balaya clean nangi ki balaya phone kai gani namar kani power kalong very complex. Kila kali syai ke berjaya kini balai ke kalau tu jing thok ngil ai shu chief minister. Bat ngai pun syai ki ban ngai ngu ki elected representatives across political parties. Ngai ngu baka stand ke jongki nak mencari ki issues ke bang ngihi ngau bakala mengkata tang ke MECL ke jongi Henry ya kalau way jongkeri jongi hibar away. Te kumba pio imentan ngilai UCMD menewala khat ngilai la mingi kamra jong Prime Minister. Ke Prime Minister ngilai kan cibon berulong ba ulong against ya kani banai kani franchise. Pat ngi aingo ya ke bu Prime Minister la komit khat jongi bu nakaliang tu ngilai kat balak. Banum alat bahkan ni franchise kerja sekhmat. Tinggi yang ru. Ha kan ni sekhmat. Tinggi yang ru ba pi kini ki ibru khat kin num jia. Lada ke management jungi kalong transparent. Pi ngi shui ni kat kubor nang ni nang tai. Sepang ka tu ke jingmut ai no. Ngi yak city jong CMD bu tho syaka po department bu nai no di atli circle henry claim yo kono ka jing khot na kalang management yang nong tray ban sim to confidence but nakadang yung ba ngis do jingkerman la ni confidence jongi how CMD jongi lemno kala do no namar ba ngong yu CMD la di man khot ingi kan namar ka kum transfer scheme kapa naka board corporation lo franchise baka interest jong kinong trade on protect at any cost. It will be better, not less than the previous. Kebamut ba laring ngikelan on kabut sya corporation ki interest jong employees baru kat kin kambha kinam duna. Ti kumbing imta kini ki baru developments kilo against ya kata but ngi kumbing non trade ki employees baru ngims ngotunan ya ni. Ti ka kabede wa kini ka baik ONM jong ini ki power station ru ngilai franchise baik tu nginum lah dari leru ngin ailat namar kini ki assets jongi kini ki assets jongi at all cost ngi haban protect pi gumbo ngi kan syai ka power ngi haban ban kuma pi im chua kini ki post na men chua kini government bel nyaw kalau kau di EY nam ta ban develop ya hydropower ande dong tangi pi kam don kono ka development kila ja ban lagi bosna kalong bangi ngi nangat ya kani ungtru ngi nangat ya kalau kro berik nangat kadang ngong yo pamnes you cannot just dump us. If you want to add capacity addition, you cannot just dump us. We are here to add capacity addition, but others they have left the state. So kini ke ibro khat ba until unless ngilong power ngilong sustain kani problem kami na kapor ngim laban lai tunggu bila abi state power ngihap ban build up yele deru namang yung potensial ke bon ba kumbala hajar in megawat minta ginang tak hardly 10%. Kadang yung minister, let us have a long-term plan, let us have a short-term plan. Hakaba minister uang yes, ngidang kamban le ya kata, nak mencaban, but live ya kan ke organization ke jongi. But ngim aingo you minister,
ubaong ba uns ai kat kepala ka jingker sana kalian ngajong no ba un pen bah ya kan ikaw organization ki jong ina marfi kilabon ki employees ki ba phone kilong mentally lalong disturb habang hi iya kai bumi ko bor nomar kum no pen siam ya pliang ja pi ngom lu yu pang minister ngom nga kanu project shua ba pin le ki dan ki ATN services ki bon ki kampon ki jaka tilasi la da one reforms ni bling mi discuss ki taru tambalong ihak ban pet kini ke plus and cons shua ban decide ya kanu nomar kani kata yang ini kata ya kalau way ban wanru terus tu ya kata ti sakawe ni kran pi ngi ong ba ngim so tenat ke ai bumi ko bor na way si pi we need UCMD uban guide us to appreciate us to correct us also pi ngim la ban chuyo UCMD because we are no angels ngi dar ki jing duna umi brio henry pim dai ban chupet ki jing duna jong ni pi ban correct kan ni kita ro kung team leader kung captain jong aship lalu kapten umbiang tengah kasih kan ngam, berborang yang ngam. Tak ada ngidam kami tim leader uban pek nakam tak organisasi baru kawai. Abu juga dokti bencu thad akikat kubor, bencu suspend klaim dah let's say kamera nongrim. Pi ngan syukran dengan dia. Kajing suspend you director berang sulit now director generation. Pi hawai to tu kadai halor ka jingthok bik ong tampet itu ka birth certificate kata tinggi mala benong. Maka tu ngimla bentep birth certificate jong. Henry ke timing. Timing pada kata kalau questionable. Lalu kalau tak boleh no mensuapim pimpin kita. Tapi I want to keren apa sih? Director ngelay keren skotenat ya gini ban Hanover gini Sanrutuli substation skotenat. Malaikan saya mat hadian juga kawan khusus penyiar darat. Tapi gini ya bro kalau demoralizing ini. Terkadang yudan kami manajemen bat ke government bukan kerjaan ini. Bifin kedok kita ini. Nomor ngi hawat ngi dong jinduna ban ngi pen bai te jinduna baro khat kata ka bang ngi kum ki employees baro khat ngi la raya kata ban ngi pen ba kum no ban live biang ni ka organisasi jong ngi power minister la kan sai ba un yele kat bala ban nom sha kata ka franchise ba ya khmat kata ka dika assurance ka bo ai ni wong nom sha wong nga abang ada ni ngam ka bangan ngam chuhan opun punto te wong ba un yele kat bala te ka syong sa kabinet ya kata te